Lijep pozdrav, dobri naši prijatelji. Evo nastavljamo sa ovim našim serijalom. Danas ćemo polako ulazimo u mlađi neolit. Prošli put smo govorili o lokalitetu Gornja Tuzla, spominjali smo Obre 1, spominjali smo i susjedne kulture i susjedne države, Vučedolsku i tako to. Sad ćemo se bazirati isključivo na jedan lokalitet koji je jako značajan u historijskim krugovima, jer kad je otkriven taj lokalitet, izazvao je veliko interesovanje arheologa prije svega iz čitavog svijeta i dosta je pažnje posvećeno tom lokalitetu, a s druge strane u našoj historiografiji je jako zapostavljen taj lokalitet, zato smo mi tu da to malo izvadimo iz knjiga, da sačuvamo od moljaca i da to prezentujemo. Naime, radi se o Butmiru i butmirskoj kulturi koja je dobila ime po samom lokalitetu. Butmir kod Sarajeva prilikom izgradnje gimnazije za vrijeme Austro-Ugarske otkriven je lokalitet Butmir, otkriveno je neizmjerno kulturno-historijsko blago, što u vidu ostataka stambenih jedinica, što u vidu keramike, što u vidu tragova načina života iz tog perioda u obliku samih figurina i svega toga. O tome će nam Damir detaljno i podrobno podacima potkrijepiti, tako da se upoznamo sa Butmirom koji je izuzetno značajan za kontekst ovoga o čemu mi govorimo. Damire, Butmir je... Pozdravljam tebe, Miralem, i potencijalni gledalce. Butmir je markiranim slovima upisan u evropsku arheologiju, prije svega, pa i u historijsku znanost. Dakle, radi se o jednom izuzetno značajnom nalazištu. Istraživanja su vršena u periodu Austro-Ugarske uprave, u periodu od 1893. do 1896. Moritz Hoernes, Franjo Fiala, neki drugi istraživači su dali učešće tu. Dakle, radi se o jednom lokalitetu u dolini rijeke Željeznice na Ilidži, poznatom kao Butmir, poznatom kao lokalitet koji će, ajde kažemo, omeđiti stranice arheologije i u evropskoj pa i u svjetskoj arheologiji, pa i u historiografiji. Dakle, zato ćemo mi ovdje malo samo približiti gledalcima taj lokalitet, a već si ti usmjerio nas, Miraleme, u pravac o kojem ćemo govoriti. Dakle, spomenuo si 3 aspekta butmirske kulturne grupe. Dakle, radi se o mlađem neolitu, dakle, prelazu iz srednjeg u mlađi neolit. Radi se o zajednicama koje su fokusirane na određenom prostoru, dakle, postepeno ostavljaju nomadski način života, baziraju se na određenom tačno definiranom prostoru koje im omogućava bavljenje prevashodno zemljoradnjom. Dakle, o čemu ćemo govoriti? Dakle, govorit ćemo o stambenoj kulturi butmirske zajednice, što je jako interesantno. Govorit ćemo o jednom posebnom aspektu koji u arheologiji zauzima posebnu disciplinu, keramografiji, dakle u keramografiji butmirske kulturne grupe, i govorit ćemo o butmirskoj plastici, čuvenoj butmirskoj plastici, odnosno figurinama koje su koje su manifestovane kroz stilizirajući, šematizirajući, i imamo još jedan pravac, kako se zove, realistični pravac. Dakle, već si nas usmjerio na to, pa eto, krenut ćemo, što bi rekli, od početka, od vremena kad je vršeno to istraživanje, šta je pronađeno, ono što posebno privlači pažnju kad je u pitanju stambene kulture jedinica, da je 90 jama pronađeno zemuničkih, uslovno kazano, jer Borivoj Čović opet tu ostavlja jednu dozu opreza kad se govori o nastanku, odnosno izgradnji zemuničkog tipa. On govori da je to samo bilo u prvoj fazi naseljavanja, odnosno formiranja zajednice, da su zemunice, dok se nije zajednica ustabilila, a onda jasno pokazuje svojim istraživanjima da se radi o kućama
iznad zemlje. Dakle, Jeste, baš jako zanimljivo. Baš pokazat ću vam i fotografije. Baš sam jučer posjetio muzej i znajući da ćemo danas snimati ovu emisiju, napravio sam par fotografija, izložba od toga o čemu ćemo pričati. Naime, da idemo redom. Na koji period je datiran život u Butmiru? Dakle, on se datira 3. milenij prije nove ere. Dakle, eto, kažemo za javnost širu od 3000. do 2000. godine prije nove ere. Tako je arheologija kao omeđila. Mi ćemo malo to oprezniji biti pa kazati kraj srednjeg i početak mlađeg neolita. Dakle, upravo period kad dolazi do formiranja stabilnijih zajednica, pa možemo komotno kazati rodova, koji su formirani na određenom prostoru, koji im omogućava egzistenciju, život. Yes. Obzirom da neolitski ljudi se bave prevashodno zemljoradnjom, dakle, to su tačno, precizno birani prostori na kojem će se formirati takve zajednice. Kao što je dolina, ili tako, rijeke Žeznice, odnosno butmirska kultura, pa Obre 2, pa imamo nebo kod Travnika, dolina rijeke Trstionice, pa imamo sve pritoke rijeke Bosne, Maltene, a Bosna kao centralna jezgra ili arterija povezuje te neolitske, odnosno butmirske zajednice, čini kao jedno stablo sa svojim, jel tako, granama. Ovo nije to, kad se pogleda i pokuša recimo napraviti slika tih naselja, dobije se tačno jedna razgranato stablo, a ta stublina, odnosno centar toga je rijeka Bosna. Dakle, Željeznica, Trstionica, rijeka Bila koja se ulijeva u Lašu, Laša opet ulijeva se u Bosnu i tako dalje. Niz tih rijeka, pa i sama rijeka Krivaja, ako idemo uzduž prema Maoči, od lokaliteta Tuk u Zavidovićima prema sjeveru, pronaći ćemo te izbočine kopna, dakle, pronaći ćemo izbočine kopna iznad nivoa rijeke Krivaje, gdje je sasvim sigurno i pronađeni su neki slučajni uzorci, odnosno keramičke izrađevine. Eto, znači, to je sad nešto što čini osnovnu karakteristiku butmirske kulturne grupe, upravo te. Jeste, i primijetimo čitavo vrijeme dok smo govorili o mlađem kamenom dobu i srednjem kamenom dobu, pa primjećujemo da je tu baš oko rijeke Bosne i dole niz Neretvu, da je tu ta neka žila na kojoj je cvjetala, hajmo reći, cvjetao život. Od najstarijih tragova života, pa evo sad smo došli u Butmir, gdje, evo, kako si ti lijepo rekao, gdje vidimo sad organizovan način života. Yes. Datirali smo ga na oko 3000 godina prije naše ere, da je tu već život jedan zanimljiv. Volio bih kad bi nam, ajmo sad malo da nam kažeš o tome, o samim objektima, o načinu kako su poredani ti objekti, da naši gledalci koji možda nisu imali priliku da znaju, da vide da nisu objekti nastajali spontano, kao neko solo, da vidiš ti tu urbanistički taj stil, da su poredane kuće, da su... Malo nam o tome. Jako veliki smisao za lijepo su imali Butmirci. Ja ću izvat Butmirci kako i zovu kolege koji su pisale o njima i pravile određene zapise. Dakle, jako veliki smisao za lijepo, jako veliki smisao za uređen, za harmoniju, za raspored, za urbanistički taj stil. Ajde da ga tako kažemo. Dakle, od tih 90 jama koliko je pronađeno i iskopano u Butmiru, dakle, od tih 90 jama one su jako fino, skladno raspoređene. Dakle, radi se o pravougaonim kućama, radi se o stabilnijem naselju, o jasnom prostoru između kuća. Dakle, u nekom kasnijem periodu vidi se ostavljan određeni prostor prazan između kuća kako bi ljudi mogli tu, a Butmirci su, kažu, volili raditi izrađevine i baviti se keramikom na polju. Dakle, vani. Oni su tu to radili, a usput taj prostor gdje su oni izgrađivali oruđe za rad, dakle vani, taj prostor im je služio i kao jedan vid
trga, onog srednjevjekovnog ili onog antičkog trga, uslovno kazano, gdje su održavali određene skupove, razgovore i razmjenjivali određena iskustva. Sama potvrda svega toga da su pronađena ognjišta koja su bila su ognjišta i u stambenim jedinicama, dakle u kućama, ali dosta ognjišta je pronađeno izvan tih, što dokazuje da... Dakle, radi se o kućama koje nisu enormno velike, dimenzije su otprilike 5x8, dakle 5x8 metara pravougaone osnove, dakle one su jasno određene orijentacije, jugoistok, sjeverozapad. Ta priča o orijentaciji tih kuća i kasnije priča o orijentaciji određenih spomenika u Bosni i Hercegovini ima svoju posebnu priču, ne bi duboko u to ulazili sada. Kasnije ćemo se, pogotovo u srednji vijek, kad budemo radili stečke, koji su u pravilu orijentisani istok-zapad. Dakle, radi se o jednom jasno smišljenom prostornom uređenju, dakle smisao za uređenje, za prostor, prilagođavanje prirodno-geografskim i geomorfološkim uslovima na kojima je izgrađeno to naselje. Ako se pogleda iz ptičje perspektive, da se tako izrazim, ono ima jedan, hajde kažem, uslovno kažem, polukružni ili kružni oblik, ali tako. Kuće su jako fino smišljene. Što se tiče enterijera tih kuća, jako bogatija je arhitektura unutrašnjosti u odnosu, recimo, obre 1 kakanske kulture koju smo spominjali prošli put. Dakle, tu imamo vazne velike koje su upola ukopane u zemlju, a i to ima svoju priču. Imamo ugao jedan gdje se nalazi žrvanj, ili tako, odnosno pretpostavlja se da se nalazi popločani ugao sa žrvnjem za žito. Volili su oni napolju to raditi, obično su to radili napolju. U slučaju nevremena, hladnoće, a bilo je hladnijih perioda, sasvim sigurno kao i danas. Dakle, oni su to radili i u unutrašnjosti te prostorije. Dakle, vidimo i taj proces formiranja zadruga, odnosno užeg porodičnog jezgra. I ono što je posebno bitno, da se pretpostavlja da je unutar tih zgrada, odnosno tih objekata i kuća, postojao jedan, uslovno kazano, primitivni tkalački stan. Jer morali su oni, jel tako, i lijegati negdje gdje bi bilo malo udobnije, pokrivati se nečim i tako dalje. U muzeju i vidio repliku tog stana na kojem su oni tkali svoju odjeću i vjerovatno još neke predmete koji su korisni. Znači, mi imamo civilizaciju tu, imamo... Samo smo se dotakli, jel tako, Miraleme, stambene kulture. I vidjeli smo koliko je bogatstvo. Sad ćemo polako krenuti na keramografiju. Što je jako zanimljivo, i volio bih i apelujem stvarno, nije teško, samo čovjek moramo da izgradimo u sebi. Nekada je bilo prije pod obavezno da se djeca vode na jednodnevnu ekskurziju. Sarajevo, u sklopu te ekskurzije je bilo obavezna posjeta Zemaljskom muzeju, što je, ja ne znam iz kog razloga, evo ne primijetim da je to obavezno, nego to pojedini nastavnici rade entuzijastično, samo inicijativno. Sad ćemo prijeći na kulturu, jako zanimljivo, jako lijepe su na keramiku, jako su lijepe, jako je zanimljivo bilo posmatrati to onako i kad pogledaš da je to staro nekih 5000 godina, sačuvano, te ljepota, te šare te boje, toga svega, koja samo emociju budi, ta umjetnost na toj keramici, izgleda da su stvarno bili duševni ljudi. Istančan osjećaj za geometriju. Jest. To je posebno interesantno kod buntmiraca. Dakle, istančan taj osjećaj za geometriju, to ćemo kasnije kazati. Da sad definišemo ovo. Dakle, keramografija je posebna jedna, ja bi je posebno objasnio kao disciplinu unutar arheologije i tu treba biti jako oprezan. Dakle, to su vrhunski stručnjaci, se veoma teško upuštaju u definisanje, prognozu, vremensko datiranje
određenih artefakata, ulomaka keramike koje pronađu. Dakle, to je jako, Miraleme, složen posao. Dakle, to je jedna posebna specijalizovana disciplina. Dakle, posebna disciplina koja treba da se posebno izučava na odsjeku, jel tako, za arheologiju. Dakle, u butmirskoj keramičkoj produkciji postoje, jel tako, sakupljene su 3 osnovne stilske komponente. Keramika sa sivom podlogom, to su čuvene bikonične zdjele sa sivom ili tamno sivom podlogom. Dakle, onda imamo ukrašavanje površine posudama, dakle, ukrašavanje površine posuda različito kombinovanim geometrijskim motivima, takozvana trakasta geometrija, odnosno trakasta ornamentika, i imamo čuvenu butmirsku spiralu, bilo S tipa ili C tipa. Dakle, o čemu se radi? Dakle, ova bikonična zdjela sa tamnom podlogom, fino glačanom, je eklatantan primjer jedne neolitske, klasične neolitske kulture. Što se tiče trakastih motiva, oni su većinom geometrijskih oblika, piramidalni, trouglasti, četvorougaoni. Dakle, radi se o izmjeničnom rasporedu ornamenta i motiva i prostora fino glačane osnovice te posude. Pa ne znamo da li je ornament rađen ornamentom ili je posebno rađena ta osnovica koja je glatka ispala tako. Dakle, one se u jednom ritmičkom nizu razmjenjuju, a posebno je bitno kod butmirske kulturne grupe i kod njene keramike ta čuvena spirala. Dakle, da li S ili C spirala, to je jedan, Miraleme, kako kaže Čović, tehnički vrhunac ornamentike na toj neolitskoj keramici. I imamo posebno važno kod te S spirale, ta izmjenična izmjena, odnosno izmjena spiralnih diskova. I ono što sam malo prije rekao, ponovit ću, dakle, osjećaj butmiraca za geometriju. Oni su znali poluprečnik i kružnica šta je. Dakle, ti diskovi koji se izmjenjuju sa linijama, urezanim ili isklesanim, oni čine brojeve, odnosno broj tih diskova, broj tih spirala je 6, 12, 24, dakle, broj dijeljiv sa 6. Dakle, to je jasno ko dan. Broj dijeljiv sa 6. To jasno ukazuje da su butmirci znali za, jel tako, poluprečnik i kružnicu. Mnogi će dovesti u vezu, kao što je Gerašanin, recimo, sa tom Danilo grupom kod Šibenika, ali tamo u tim spiralama koje se nalaze na posudama Danilo grupe kod Šibenika je vlada veliki nemir. Ja ću tako kazati, posluži se riječima Čovića. Dakle, vlada veliki nemir, nesređenost. Dok ove spirale, bilo S ili C spirale, na butmirskoj keramici pokazuju jednu harmoniju, jedan ritmički niz, i kad mi okrećemo tu posudu dobija se jedna sasvim prepoznatljiva slika te neolitske, klasične neolitske kulture. Možemo reći da je to ono, između ostalog, po čemu je butmirska kultura autohtona, unikatna u svom segmentu obrade keramike. I da ne dužimo dalje, evo rekli smo jedan i po meni i dovoljan ajmo reći dokaz unikatnosti, autohtonosti te kulturne grupe, mada primijetio sam kod kolega iz susjednih nam država da postoji tendencija da se butmirska kultura stavi pod tu Danilo kulturu iz Hrvatske, odnosno da se stavi pod ovu vinčansku kulturu iz Srbije kod Beograda. Međutim, jasno je ko dan da su i jedna, druga i treća zasebne kulture, da nisu pod uticajem jedne i druge, da odnosi primat jedna na drugom. Tako je, to je Miralem jedna matrica u historiografiji i u arheologiji, ako ćemo kazati, kasnije se prenijela i na historiografiju,
Evo, kad smo govorili o Gornjoj Tuzli, jasno ukazali na autohtone izraze gornjotuzlanskih zajednica. I ukazali smo na prisustvo vinčanskih elemenata, to je sasvim sigurno. Ali to je dolazak stila u keramici, a ne nosioca tih stilova. Jasno ko dan. Sad se tu se mijenjaju teze iz nekog razloga, nebitno, svako nek donese zaključak za sebe. Uglavnom, svjesno se mijenjaju teze i poturaju se floskule i danas smo svjedoci negacije nečega ili afirmacije nečega, a s ciljem nekih političkih. Mi ćemo se toga operisati. Dakle, činjenica je, dakle, ovdje u Butmirskoj, prikazivanje Butmirske kulturne grupe, govori se o dolasku vinčanaca, govori se o dolasku vinčanske zajednice. Dakle, ne možemo tako kazati. Dakle, toliko je autohtonih izraza, posebno u keramici u Butmirskoj kulturnoj grupi, da mi ne možemo sebi dopustiti taj luksuz i slobodu da kažemo da su to zajednice došle sa strane. Imamo još jedan evidentno pitanje kad se radi o Butmirskoj zajednici, to je upravo pojava tih figurina. Sad ćemo prijeći lagano na te figurine. Dakle, idemo na jednu plastiku, jel tako, butmirsku plastiku, na taj duhovni, uslovno kazano, duhovni izraz butmiraca, prepoznat u tim figurinama većinom ženskog lika, odnosno ženskog oblika, što je sasvim jasno kad je matrijarhat u pitanju, jer je neolit, jel tako, period matrijarhata, gdje je majka, žena, sestra, ćerka imala vodeću ulogu u društvu u smislu proizvodnje plodnosti kako u svojoj porodici, kući, tako i vani, jel tako, vezano za zemljoradnju. Dakle, govorimo o figurinama koje imaju tri izraza, jel tako, te predstave, šematizirajući, stilizirajući i realistični pravac. I ono što je bitno kad se govori o tome jeste ta boja tih figurina, pa se često u literaturi nalazi crnkinja iz Butmira, crnci iz Butmira i tako dalje. Dakle, literatura obiluje informacijama da su u Butmiru se slile negroidna, armenoidna i alpska rasa. Ako to ugrubo shvatimo, možemo kazati da su ljudi u tom periodu sa svih strana svijeta dolazili u Butmir, jel? Tako ispadne. Dakle, ljudi sa svih strana svijeta, s istoka, sa zapada, sa sjevera dolazili u Butmir. Onda se otvara pitanje šta je to u Butmiru toliko privlačilo pažnju ljudi sa svih strana svijeta. I onda bi mogli manipulisati sa tim, onda postavljati neke tamo teoreme, nebitno. Možemo donijeti, izvini Damire, možemo jednostavno postaviti tezu da je Butmir bio sredina za sebe, da su Butmirci živjeli u Butmiru, ali da su putovali, razmjenjivali robe i dobra i upoznavali druge i drugačije ljude, kao što je to i danas slučaj. Ne možemo mi reći samim time što dođe Schwarzschilling iz Njemačke da sad mi smo pod utjecajem Njemačke danas naš. Neko bi to možda za 1000 godina tumačio da je Bosna bila pod jakim utjecajem Njemačke u to vrijeme. Niđe veze. Treba biti oprezan s ovom informacijom da su tri rasne skupine, a da tako se izrazim, bile prisutne ovdje u vrijeme egzistiranja Butmirske kulturne grupe. Dakle, radi se o negroidnoj, armenoidnoj i alpskoj rasi, što je, jel tako, u literaturi i od strane Benca i Čovića i Gerašanina i tako dalje istaknuto kao takvo. Međutim, sam materijal koji su oni pravili te figurine, koji imaju svoje značenje, kazat ćemo koje, sam materijal može biti crne boje, a često su i keramičke posude fino glačane crne ili sive i tako dalje. Dakle, što vjerovatno je usmjerivalo pažnju istraživača da se radi u crnačkoj, jel tako, negroidnoj rasi. Dakle, to bi trebalo posebno keramografija i ta ne samo izvini, Damir, jedna digresija, i ne samo da je boja keramike presuđivala da se radi o negroidnoj rasi, nego i struktura jeste izrade same figurini jeste isticala fizičke karakteristike negroidne rase.
mala dopuna, samo da ne bi... Ukošeno čelo, jel tako, jagodice odgovaraju položaju nosa, širina nosnica i tako dalje. Sve je to tačno, dakle sve to tako stoji, ali ne mogu ja sebi uzeti za pravo da kažem da se radi o prisustvu. Dakle, da se radi o prisustvu i koncentraciji ljudi negroidne rase. Mi ćemo se zadovoljiti time da kažemo da su Butmirci poznavali i druge rase. I to je to. I da nastavimo. Odlično. I zadovoljit ćemo se rečenicom koja kaže da je bitan bio princip kod ti izrađevina figura, a ne konkretno, jel tako, blizina nekog bića. Da se tako izrazi. Dakle, nije bio cilj da se konkretno prikaže neko biće, nego princip. Pa pogotovo kad je ženska figurina u pitanju, dakle, bez maltene očiju, bez ocrta lica, prikazane su ženske, jel tako, afinitete, odnosno atributi žene fizički atributi žene koji ukazuju na taj kult plodnosti, kako se kaže. Poštovanja, poštovanja ženi i svega toga što nosi sa sobom. Sad da malo opišemo tu figurinu žene koja je jako dosta zastupljena u Butmiru. Figure oblika ženi, ali bez udova, ne, noge do ispod koljena, ruke do ispod laktova su izostale, ali naglašeni su kukovi i ništa posebno tu naglašena ženstvenost njena. Odnosno ono što izražava plodnost. Bravo. Dakle, izraženi su grudi, stomak, kukovi. Tako je, da se izrazim, tako genitalije koje ukazuju na ženu, na ulogu i značaj žene, na funkciju žene, na princip. Dakle, na princip. Eto. Polako ćemo, Damire, da zaključimo ovu emisiju. Mislim da smo iznijeli previše podataka, jako dosta, dovoljno, za meni i previše, da istaknemo koliko je Butmir značajan, koliko je poseban, unikatan i naravno što se tiče naše teme, da je to ta kultura butmirska, mi govorimo o teritoriju današnje Bosne i Hercegovine, da je u samom srcu današnje Bosne i Hercegovine, kod glavnog grada današnje Bosne i Hercegovine imamo jednu kulturu koja je stara 5000 godina i koja je unikatna. I koja je naslonjena na stariju kakansku kulturnu grupu, a tu ponovo, Miraleme, dolazimo do onog kontinuiteta o kojem smo govorili na početku ovoga svega. Dakle, moramo kazati da je butmirska kulturna grupa dobrim dijelom, pogotovo stambene kulture, pa i keramičkih izrađevina, naslonjena i ima elemente i starije kakanske kulturne grupe. Pa se sjetimo one zgrade, odnosno kuće, arhaične kuće, Obre 1 kod Kaknja. I ajmo sad posmatrati ove stambene jedinice, njih 90, uslovno kazano u Butmiru. Vidjet ćemo određene sličnosti u tehnici izgradnje, u pleteru, u malteru, odnosno, ja govorim malter često, pa se izvinjavam ako neko bukvalno shvati, dakle radi se o glini, jel tako, i blatu. Blatu jeste. Dakle, žbuka, jednostavno rečeno. Dakle, vidi se naslanjanje, pa i u keramici i tako dalje. Dakle, radi se zaista o jednom kontinuitetu življenja na određenom prostoru. I mi stojimo iza toga. Eto ga, odlična rečenica koja će da zaključi ovu današnju emisiju. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Siguran sam da smo iznijeli jako puno podataka koji su korisni da se znaju, koji će obogatiti znanje onih koji o tome možda nisu ranije imali priliku da čuju ili čitaju, i da će vas zaintrigirati naravno da posjetite, što bi meni bilo jako drago, posjetite Zemaljski muzej u Sarajevu, ali da kad prilikom posjete muzeju da obavezno zatražite asistenciju kustosa da vas provede kroz
ta krila i kroz sve te epohe i etape. Bogatstvo kulturnog života na ovom prostoru stoljećima. Eto, Damire, idemo naš onaj korona poraz, poraz, gdje tačno može se reći korona poraz, šta su nam nametnuli, svako dobro vam želi, nisam pogriješeći jezik pravo, jel? Svako dobro vam želim, pozdravljam vas s vašim omiljenim pozdravima i vidimo se ako Bog da ubrzo u sljedećoj emisiji. Prijatno.